باش خوندکاری هجا و دلال ما مسترو داوره زمانی کردی و تیپا کنو امی به دوره بستینه شخواه تیپا ما ایرو تیپا ج تیپا ما ایرو تیپا ج ج تیپا ما ایرو تیپا ج جبو تیپا ج ام ناس بکن ام کارن هن میناک بینن بیرا خواه ام بیرا خواه ده بینن ام کارن بیشن وکناوا هجار هجار روجدا جن جیان شخوا هر وکی ده گلک ناف لبامه هنه لویده که جبر تیپا ج هاتیه نویساندن جبر جیجو جبر جیجو تیپا ج وکه هر تیپه یا مزن جی هیا و یا بچوک جی هیا مگو امکنگی تیپا مزن بکارتینن ده دست بیکا پیویده تیپا بچوک اندنی و پیویده آنجی ده داویا پیویده ام تیپا ج بکارتینن ویده وینه یا ما سر شونورین ما ده پیوه سر شونورین من ای گون شوا ده پیوه سه حوالی ما به دور رونشتینه شاگردن وکه ونه و سر شانورین ولاتی خوا دعا خبن ام کارم بیجن جین چید بیجه و هجار و روجدا جین و هجار و روجدا هر سی به دور رونشتینه سر شانورین خوا دعا خبن هجار ده بیجه اش سری کانیه ما لباجار ما شانورک پر دیروکی بناوه تلخلفه هیا هجار کی جان باجاریه هجار جه سریکانیه شون ورکه باجاریه ویچیه او گله کی بناو دنگه او شانور جیر دبیجن تلخلفه هجار دبیچه ابجین سریکانیه بو هجار دبیجه از جی باجاری آموده ما لباجاری ما جی شانورک پر گونار بناوه گره موزان هیا جین جی سریکانیه بو هجار جاموده بو لسریکانیه تلخلف شون ورک هبو لعموده شون ورک بناوه گره موزا هبو ام بنرم بی روش داد چید بیجه روش داد بی او اف شانورین ما دیرو کا منه افشانورین ما دیرو کامنه پیوسته ام وان بپارزن دبیجه پیوسته ام شانورین خواه بپارزن جین و هجار و روجدا بهف دور دشتغلن مگو جین جی سریکانیه شانورک لسریکانیه هی بنابه تلخلفیه لی جین لی هجار جا آموده شانورا لعاموده بنابه گره موزایه شخوا روجدا لوان ودگرینه دبه شانورین ما دیرو کامنه پیوسته ام شانوری خواه بپا ریزن لویده که سرودک لبامه هیه از بهیوی ما ام گهدار بکن بلیف کرنا تیپا ج ام گهدار بکن بلیف کرنا تیپا ج ام بنرم بیچید بیجه لروج آوای کردستانی هنه شون ورین گران لعامود اورکیشه مجویا ما ودبیجه ام زاروکم پیش روش لبالدارن شبو روش لروج آوای کردستانی هنه شون ورین گران لعامود اورکیشه میجویا ما ودبیجه ام میجویا ما ودبیجه ام زاروکم پیش روش لبالدارن شف اوروش شخوا اف سرود آمه بو تیپا جه ملی گهدار کر و ما او نشان کر امیل ور ناس بکن تیپا جه دناوا پیوانده چاواته نویساندن اموی می زدکن وکه ناف پیوا امکارم بیجن جن بتیپا مزن هاتیه نویساندن جبرگه ده دست بیکا پیویده هاتیه باجار تیپا بچوک هاتیه نویساندن دنی به پیویده یه هجار تیپا جه
ya bçûk di nîvê peyvê de ye. Jin, bajar, hejar. Ana em ê di nava peyvan de, nava tîpan de tîpa J meyze kin û em ê nîşan bikin. Dema me tîpa J dî em ê derdora wê xêzkekê çêkin. Le, ez xêzik nakim. J, belê, ez derdora wê xêzik dikim. Xe, xêzik nakim. O, xêzkê çê nakim. Tîpa J, ez derdora wê xêzik dikim. R, ez derdora wê xêzik nakim. Ji xwe em radicên pênûsa xwe û lê nûsa xwe awayê nivîsa tîpa J em lê nûsa xwe dadigirin. Rajin pênûsa xwe mamoste re binivîsînin. Tîpa J wisa tên nivîsandin. Ji xwe ev tîpa J bû. Ev tîpa J ya mezin ya bçûk tenê herdû xêzê binî. Ev tîpa J. Carek de em dinivîsin. Tîpa J ya mezin, tîpa J ya bçûk. Ez pênûsa xwe de nayînim. Ez berdewam dikim nivîsa tîpa J wîsayê ji xwe ev ya bçûk im. Bi vî awayî ez rûpela xwe dadigirim bi tîpa J. Weke karê malê ez radicim pirtûka xwe ser rûpela 148 ez vedikim. Karê malê heye wênene û navin em wan dikînin. Hev li biniyê hûnê çend gotinên gê di nava wê de tîpa J hebe hûnê binivîsînin. Rûpela 147 de tîpa J rengekî xal hatiye nivîsandin. Hûn ser xalar erdimeşin. Tîpa J xweşik bi we re derdiketibe hûn dinivîsin. Li biniyê re tîpa J reng kirine bi awayekî mezin. Li rex wê tîpa J nehatî reng kirin. Rengê ge hûn jê hez dikin hûn ê tîpa J reng bikin. Ji xwe li vê dekê wêneya mevdawî tê hêvî me demeke xweş mevhebdû re derbas kir.